Roma mau. Ia lunga foi o tātou NUS TV. TV wat? TV valu. Ia. Whafunga mai e ni malo tunu. E le mawhai o na ave isea i le saunoanga te wanga la tātala mua i lea tua. Le uiunga lea tala e mua lava pei foi o nā whea i le talainga i a te wanga i ni tai au. E mua lava o na o tātou whaafistai le tapa au sini le lana. Sa o le mulpola. E o tātou te whaafistai le lo whamaleanga le lei. O le tua e ui i le tele foi o whaafita uli e mai se foi tau wa inga o le lalulangi. Moi lava. Ia, le pepesi e foi o le whaamai i o le COVID-19 fulmaleiva i nisi o atunu o le lalulangi e mai se o tātou atunu atu a oi. Ia e whaaftai le lo whamaleanga le mai se o tātou atunu. E o mai lava nei tai au. Ia o le aso luas fulu le nei o le masino i anuari. Moi lava. O le masino no fitu o le tātou sa valinga. Ia i le nei fo i tausanga. Ia watoe fia fo ia masino le. Ia, leo kako o longa fikulo ko e lima. Ko e lima. Ia, toi lima masina. Ia whaila e te finangale whapopo sisi masinga. Mingo ko e om. Ia, mai maue. Mai maue pe anu whai ona toi whapopo sisi masina. Ia, ai whaafitai le lo whamaleanga le tua. Ia lo maua pe le fia se o tātou atunu. Mana ia le whalai au le nei tai au. Ia i se saunoanga foi o te auto i ngā te wanga. Ia ona ua tātou le lata tu foi le whai ungo ni tausanga i tau te pasi lo mai uni. O kau se sema, ia te sema. Ai kau kire io ia te sema. O le ua fuafua i oktopa. O le ale mea linga ka ua o ke topa i la ka kou wanga ngu whasa moa li keba. Ia. O te re o māua po le le tūlanga tau le anga nuu le te saunoa i mulpol. Ai o le mea tāua i values whasa moa vo ia kākou. O le linga whakaua le masinga o ki topa kākou. Pau wale mea reo te mana tua. O le aso mātou le whana. Le aso kou ngā ringo fisi de kwai. Oi, whapea o se aso fo inga le po se talo mua po ia. Ia, ele tau nei mantua le tau masina le rasa. O le masina o le asao tama. O ui o le asao tama, masina fo. O le aso whaapitoa o nai o walo. Mana iau whanau. Wai whaisito o tele o nai au whanau. O lea e whaamoe fui le aso. E whaapo iau. E whaisi au whanau. Sa o le e mantua so se a inga lava e tele whanau al tangata. Le ngata o lana ia lava whanau. Ia. Ia o whanau ana i ona uso. Tō whawhine. Sa o le. I ona tau a inga. Ona o le mea nai mātango fia i tātou Samoa. E mantua fo i a whapeo whataita inga o o lo ang. Ia. A whapea la o lo uso tamā. O lo ang. O lau wa ai a te au. O lo wātari. Ia. O lau tiro i a te oi. O oi la vo lo tamā. Ik se whakamama ia o whaatali i a te oi. I le tātou ngā whasota inga whasamo. O le mātango fie ngā o le tātou whasamo. Lolo minga o i aso whapene. I aso fo i e te vai e to ona i whaatasi te leo ai. Ia e whaamanatu ai i aso whaapito. Ia a o le aso lea le lumana i nei. I masina fo. Ia le masina o le asa e whaapitoa mō tamā. Mōna e tamā. Awa u te manino vo i o lea ua ta otolau saunoanga di polifitalinga te wanga. Lea u te manino i values i o le tātou anga nuu mal whasamoa. Pio masina whaitau li ai. O me. O au kuso. O kitopa. I values ai o le tangata Samoa. Lea ngai tau si motua. E alofo i whanau. Ia, e alofo fo i sion tō lua. Pe a whai o whai sau tō lua. Woke rei lopo whai sau ai. E whape nā leo langa. A whai o me. A whai o so i fualo tina. O no winga o le aso le whapitoa mōna i tatu tina. A whai o lea wa. O lea o siau tō lua po siau whalitua. O lea so whai le whapitoa i ailo oe. Whamoe moe nei alo whaanga. Ia se e mai a au kusu. Ia on tūturi lole o kitopa. O le winga la jala o le whaata ua. Aso ne tō. O ngā pi o aso ia. Sorry. Waso fo ia le kenen ka ko fe e ai nunga le fa. Sa o le e nunga le maua. E kausa ili wa waso fo ia le kam ke va ai vo ia le waso pa keti o tangata Samoa pa keki. Sa ili pa keti o me
ia le sa ta ma le sul fa nau io ngai fa pukunga sa o le mul pola te mi fo nei ma se lava ia ta to io fa na o lo so fu pe ia ma tu io te mi nei pe waso ia e pe o le tau ma fa lava le me a me fa ma fa ia nei aso ia we fo swinga o le telefo fa na wa ma to na ma fo fo ia i se ia po ani me fo inga le fa to ngai le fa le o ani vai ngai ono fo inga le fa le ye ainga se me e uma sa tama ale vai tu al me ne le me ai so le ngal me te le ta penanga ai le umi lava ona se kai me e talia sua ma sa o le ia ma uma tu ia ai o tau ona ia fataro fatu ai tama o ta jo o tu o lo mafuta mai nei jao ia ma se fo tina la to lo i malu fale ia ma se fo i la to lo fa fonga mai to lo fa fenga luenga ia po fe lava se tafo o mau mai nei fa sa lo malo se fua ia to tama ia matina o le tato o tunu ia fataro fo i tama matina o le tato university ali i matamai tai fa ia onga ia mai se fo i o li i matamai tai o ia i nei tai au ta po inga matua ia o lo tu i mai mul panga ma pati fai vole tunu ele ngata fo i nei tato university ia o le lau tele ai tanga luenga ma so sta tu lo nga luena ia long fa na o nei tamali ia fa pena foi fa le tua ile ia vai kai miole ka fa ingo ia ngi vai kai miole masal sal kala ngo ia fa ingo ia ngi kai oli ngi vai kau ol masal sal ole winga ole fa mtalanga o fu yo le kau ki kuli a se kuli mangu ole se kau ungo o fusuanga ia fa ngi ia po ole se tau ungo le o ia i fina ungo ia fa ni o le la e masal sal ale ku e sau de kala le e masal sal e mau mai fa mkalanga e masal sal peia ele ia se me fo ele ole mautino kau ke le mauki ngo a se me e sa o le ia le to famul pol e fa tai fo ia le ainga sa le vi ia ila to o to swina le pu vai le ola i se tono so se fioanga ia o loto faiva ia e ala i te talo matu le vai le atua ia le tūlanga fo i ngasi o lo tātou malo o lo whenga iai peo nei sau noanga o le masalo salo e le o se mere lei ai a tātou tuu i le atua e ala le te talo ia a tonu e manui ai faiva ia ma maua ai se tadi vale e ne fo i vai tau ma o lo tātou iai ele ai se au penga sili le faafoga le atunu ai misile nei taimi o le fesauaina foi o upu fai o si o tatou atunu o ko kuli ai le atua ma tatou ave i le atua le tatalo ia mai masalo foi e talitonu foi loo mafaufau ali tevaga e le o malōlō le faiva leo nei le aufaigaluega paia le atua o loo lakou faia ia so uma ma kai uma kakou ia ia pia o le masania ia ainga ia e fai ana pongi pe vo mato e fai lana pongi le sfari ia pia le sfari le pia mka ku au ku ia kalo ia sa le o le so sa e kau le sia sa lai ta pena e le ufinga lo nga pa ia le atua ia le loto i fale le o le atunu e ala i le fa no manu i le atua ina ia tali mai i le nei vai te o isi vai nga sili ona mai tau wina e pe e tau fefe ia se vai nei teng ia ona o le afaina ona ia lom fa na ulo a onga ele fa ono o ni ini vai nga foi o le pa uol te mau ainga ma afia ia vai nga tau tupe ma le ngafati e matua i ona fa o ia fa na ia o sa o le mul pola julanga le o e sa no ia ia le mata fo ile TV ia le news ana po mai mo fo le mamalu le tunu ia inisi fo yo awala wa le wa ta o tonu alva inga le ni si awala na sa no ia le fionga ile pulisili
ia ini whamama a venga ua mai ona tu whatasia le tātou university. Lena amata mai i le kwata mua. Se o mai fo nei kwata. O te roa le po kalame nei tai au. O le a whala o i te le fionga le pulisiri le vaenga lea. Whamama a venga i tūlanga tau se leni. Moi lau. Ai sa o le lei o le taimine nei e whata ua lava le tūlanga fo i lea o le sefe o le seleni. Taimine au al sona whaalu vale le seleni. Mai e te lava mea tātou tilo ni vai tau. I le tūlanga o tūlanga tau a onga. Al whanau o le tūlanga o le soifua maloloina. O alo ma whanau ina ia maua se tupe. Ia ma whai e ona ave ia alo ma whanau le teime maua i whaamai. Ia o le tau sing o le soifua maloloina la le tau mafa. O tūlanga uma ia pe ona e sau noi. A ona pa ui la lolo tātou tamau ai. O le a whainga tāfu. Ia ona tau ave ia tūlanga mana o mia whaari tangata soifua. I le tau sieina o le ula maloloina. I le aso ma le aso. O te ropo kala me ma le whatatanoanga le whionga pulisiri. I se taimi. I o lato e whaapapula ai. Nisi o whaenga. E aona malama i mātua. Malama malu le tunu uro whaafonga mai. E le mawhai o na ngalo le tātou Port Kalame nei fui tae au. Ia i lātou umalava ua le ngafa tau limaina. Ia le tapena ina o ainga e ala i tamau ainga ua maua. Ia i lātou ia se whaafonga o lo ola i le. O lo soifua i whaatoanga. O lo mawhai ona whaatamau ainga ina ona o fua whaaleleanga. E mai se fui lātou o lo tua i le tai. Ia po le sami whai ngā whaiva. Ia e mai se fui. E mana tua vo le tātou Port Kalame. I lātou umalava o ainga o lo tapena lau tama i pisinisila i titi foi lele o le kekipua, o le kōngaki, o le iesol solo, o le whaatausei, o le ula. Nai vaenga ia, i le tuli manua o le manatu o mātua ma le o ngā tutonu o lo lātou foi nau. Ia maua se tupe. E ave ai whanau ia onga. Tapena i la onga. E manatua le nei tae au. O le Port Kalame le investene i o le Maleifua Mai. Ma te wha malo atu i loutou whaiva tau tua. Ia ma le ati i nae o le atu nuu. Ati i nae ainga, ka le sia o le nuu. Ia a le fui pa uta mau ainga i le atu nuu. Wa fui life so soangi ngai mea i e wha o loa ai. Ta ngata lau tele i aso whaipea. Aso te tasi. O le tau singa o ai. Tau singa o aina. Ia. E alo whaatu fo le tātou Port Kalame le nei tae au le Maleifua Mai ia outou matua tausi. Ia outou, ia o lea ua ta oto foi, tu lou le tae au, ia i maota malawa, ia ona ua sina foi loutou soifua tau tua, ma ua mapu foi, ia le tele o whaiva sa outou whina uina, ma asa ina i le ngasu o le tae au, ia o lea lava ua mapu i maota, ia nei vai tau, ona o loutou soifua. Isi tangata o te vai atu i lunga o nisi o whasalaunga, wau isi na isa ma le ta iwa sifuru, tina le ta iwa sifuru. Mai ai la matanga le ni tausanga. Se ma o whale anganga ma vivi i le atua. Ona o tausanga e tele o leo o ina ia matua. Sa o le mupola e na maua i lunga o newspaper. Ia matala fu i televisi. Ia se tasi o tina na family ina se whailonga tau ulua. Ia i le koferenisi a le kale sia metisi. I lona auli ai o le iwa se fulu ma le iwa. O na tausanga. Sole. Ia na lo mata i ai le newspaper. Mauta momo. Mauta momo. Mai maui. Pea whapeo ka ika re waka. Wata o le iwa se fulu ma le iwa. O si ufada in loa. Ia le whaafonga mai po sisia mai full TV. Ia le a taua mun pola upa au pesa. Na wha manatu lona iwa sfulon tausanga ia mele tausanga ne. Ia se wa matua vol soifua o le joina. Ia o le joinga o langka lengi sa iloa i le atunu o le fau tasi. Ia, o se tasi fu fau waa ia, o se tasi fu tufunga fau waa i le atunu. Ia, ona o le taimi o le tātou Port Kalame, ia, manatu. Ia, i fu ina i vaenga tau o le fu ufa ngā solo mai le nei tae o wala ufa afonga ma le tāpua i mai e si o tātou atunu. O le malo whaalolgi o le tātou Port Kalame nei le tae au, ia o le afio mo iai le pulisili o le tātou universite le fionga ia ai ono, professor ale kike Roma, ia e la atu e watu fo i sesi whalosanga tā ua wala u whaafonga mai Samoa.
o le mapu tatou malolonga tatou proklame sina malolonga ia ona choice te liu mai ia. Clean hands, save lives. Ai e tele ul fale loto e te tau lava ona fulma o lima o lo ia i lava se te pua o mona saunia e a ona mulmulita ia i le fuluina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautino lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatu whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatu lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono le tato loto a. A e a ngai le pasi, fufulu mua mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia a whaataua a wala ma whaataita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Tino mama, whasau i ngai leola. Fatalo fatu il toi te liu mai o le tatou proklame nei fui vaenga o le tai au i lunga o le tatou proklame nei o le Maleifua Mai. Lea ua mawhaatasi atuai ia ma le fionga i le pulisili o le tatou Universite o Samoa ia le fionga ia ai ono professor ale ke Roma ia o la iai foi nisi vaenga tau o la e whaafonga mai ai i se forsanga o le nei tai au. Mau te whaatalo fatu i lau fionga ma lolo soi fo lau le lei. Tā manuia lau fionga mo le pola i whape na foi le whaatalo fatu i le malo Samoa o lo whaanonga mai mo mai i tu whaala langi tā lofa. O le nei tai au ia pe au na sisila le tunu o lo wau pe po kalame whaatala noa nei i vaenga foi o nanga me se foi o se finangalo le tatou o le pulisili o le tatou Universite o Samoa a mole lau fionga professor. E ia il tatou ia ka tatou consultation solo whaanga solo nei tono tatou a un whaafo mai. Ia,
ai te lo te le mawatala o te leo lo sao le tau tu fa ta sing na ngi fa ta no nga walu mana i manuia ta tu am fa fo ma ia sia ma ia so fina ngalo male nga fa lo ni fu chai au if have time of facility e fa polo kalame le ang fa fo mai o lo o saunia tu ia I mo tau sanga lea o mo postgraduate studies la ia putusa o courses ia programs ia e fai no fa aula trainee sil fa na wa onga pa uma lako bachelor's degrees okay so nisi foi la le uma lako bachelor science pol bachelor nursing pol bachelor le fonga le medical science e fai la no la fai postgrad studies na ne e fa la pro kalame le ne o fa o consultations la ia o lo fatal no inai stakeholders po nisi foi o tato community o lo o yese lacto pokto masani po se lacto fie loa fo io poklami nei ia nisi foi lava o ni tato funders tato paanga o lo fie fatasi mai fa so mai I lacto manatu pe fa fenga fau ia e poklami la ia e fonge fo ia o programa lá ia e foi nei o Master of Public Health ia pe foi ensina fiel Master of Public Health e fai lá ia fo mai po tama itai nurses foi nei e o vanga lá na me fai e foi le masters ku se luo tau sanga foi le fai le programa le ia anga va ai lá le e foi nei ia le fana wa onga le e ma fai inga deliver programs voi le metro public health mu tua ia le master public health na ia ai se foi le master primary health care la foi e fo iai a master primary health care la e fai nurses mai ma fo mai e foi nei e fai la ko tau tua voi le e ma fai deliver services I mo Dr. District Hospitals le nei e foi nei e fai mai foi nei mu tua e fai no fo le fo henga venga fo le pe tu ma oti e me fai enga la ko fai o mal ma o me tau primary health care ia o le lisi fai longa lana o degrees langa e lua lawa o manga fund mai le World Health Organization ia so lo ma le proclame la le master le obstetrics and gynecology ia o pe o le fai longa le se si foi le fies fa specialize for mai o lo fie specialize fa atele long to mai e merta o fonei o women's health po fonei ngasi o tinama te mai tai ia o yo la ko foi la na e nga fa mo foi le fa na ngo fonei o pepe me fa pena ia o le foi la degree na ia e fa la tau sanga e fa il degree la le ia le foi la degree la le o fonei o diploma Meta o graduate diploma in clinical microbiology. Pela vainga la le. O fai longa le. E fainga fai vainga fo ile le fainga venga ile laboratory. O vainga la na fai fo ile fa pe lab scientists, ma vainga fo ile lab technicians. E fai le fonga le proclame le. Ma fai enga to fa la utele la to mai la to poko masani fainga foi le o mo me ka foi le a me se la claiming e le pisi mai si ama me fa pena le covid o ka wa nga isi se foi nga specialize e me ai am ko nga mais esse for mais esse ne o mo microbiology me foi la le me foi termine o le o ta tele me foi ia e si ama foi ia o le croila in ia foi I vai lá au antibiotics vai tui ia o ta tele mai foi lá ia mais esse nei ia tau halanga ingi si tato specialist for tongol fal mai ma laboratories e ma fai nga tal ia ko foi le in facili ia man lu tau foi la nga solo ko fal mai ono o mais esse lá ia mo siama esse le o la asa tongo sa mo po tongo fo sa mo fa tele ile fa manino ina I lau fionga ile pulisilo vai nga umane ai I'm salo le au mai ile fina ngalo le tunu I vai nga nei ai mai sai la tu le nga lulu I tonu o le vai nga le medico I tonu le mai ma au nga nei tau fa fo mai o le asau o le sila lau fionga vai nga umane
o le anga i manuia le ma le tupu o le tatou a onga whafua mai lumana. Ioi. A foi le mele kam fai ne iai. Mang tua foi la le whaatali ne le accreditation o tako a foi ne ia ang whafua ma. No winga la a sau nei la le accreditation le mai le Samoa Qualifications Authority. No winga la ia wakalia tako whai longa tili o kungu o Pasifika. O mea foi nga le ma fau iai. E tala mai lo lava tako lava alele ma whainguna whai e whai malanga inga. E whai foi langa advertise. E o mai foi le tamai ki foi le mai Vanuatu o Tonga, o Toilau, Tuvalu, Kiribati. E mai a onga tonga Samoa. Le ngata langa whafo mai. Ia, a whapela foi la po kalame la ia ta pengatu. Mo postgraduate studies la ia. Pese I o la nganga lava na ina ia whaungei wha lea tele inga tato aonga whafo mai. Ia la recognize uma tato programs, ma whaakere whai tato programs. E whainga no mai mo ia fo isi, wai e mo ia la whai uma proklami nei. Ai a tonu ele to tele ni whanau wa Samoa. E ma whai na whai uma proklami nei. Na winga la, e wha moe lava la, I le whanau le o mai whafo. Isa kungu o Pasifika. Ia wa whai e ngā tōtolu me whaina whai e mai Samoa. Se poklame voide le whaputoa mo le specialise for the women's health. Winga la wha me petasi sau mai Tonga, petasi sau mai Tuvalu. Ia whapupupu ala ia. Ako mo al pe to se fulu a onga. Pokalame tasi. Pokalame tasi. Ia o le whonga wha moe ala na o le ia inga. E fōlinga mai whaaftai tele I lau whionga professor. E fōlinga mai o pokalame nei leo whaata o tom whaatara noa. A whai leo le a mai anei. E toi anga waa iaina I anong whanau ia I tutonu tatuang whawai. E whain toi o mai tutonu ia ma wha tupula ia lea ta mai ma le anga waa I ngā rua. Ia wha aroa mena sa tupu le e whangi se I taimi o whano. Ia ma taimi al nei. A whai la o umanei la o fo I mai fo mai. Ia pe lua tolu whātau sanga. Io whiarua fo mai nei. E toi specialise mai se si topic fo lele. Ia ma saingo I fiti. Whale tonu al mele, e ola e fiti, e whātau sanga o e fiti. Whātau sanga, leo al wese fo mai le ma Samoa. La foi e tutongi foi. Tutongi e Samoa. La whainga al wenga e fiti, e tutongi aku I Samoa. A la foi absent mai tongo Samoa. A whai al ta tau postgraduate programs I tongo Samoa. Ai makua foi la, e te la tupanga I fsasoni mai. Le fsasoni mai University of Otago. Le fsasoni mai si vainga foi le Pasifika, le Prida, ma le PPTC. Te le ia faune ia tato so tanga foi le University SS. Le fai fsasoni mai tato. E mai le faune le expertise. U fai a onga nei. Wai le mau o mai a tato nei, fai a onga oma nei, o po kalame oma nei. Te onga faun wha amoe foi le fsasoni mai tato pa angai fafo. A le lei uma la tato po kalame nei. E a onga umata tu fo mai nei postgrad, ma specialize ia nei. No winga I leo SM Samoa. No winga la. E fo ngai o kupe Samoa le no fo mai ia onga nei. E la onga walai whainga wenga lava. La whainga wenga lava. Ia ala tu tongi, mo ko la tongi la whainga wenga tonga Samoa, e lo mele tu tongi nei a whainga wenga fiti. Ia, pese ila o benefits umala na o le e tau wai nga whaika to postgraduate studies tongo Samoa. Ia, ua tāua tele fo il whaafonga si o tātou tunu, tau ma whainga le tātou ang whaafo, ma ile pe ona sau no ia il tātou pulisili, le tai au, nei tai au, il tātou Port Kalame. Ia, ai, o sifsil whai wai vanga ia, o le whaatu peina, o le tamai titi alo ea onga i. E whaatu pel tamaiti pe o moina I sponsor, mo ni sosoni al malo, o la se vanga sila ila ufio. Ia, e hafo, e whaingo whir vanga fo leo me whafo. Wai whaatu pe mai lako malo. Lauro, pia tu o lima e tamaiti mai lak solmona, le whainga lea onga I. Ia la whaatu pe mai ale lak solmona. O tatu whanau fo la le tongi nei, e to tele le mwhaing tongi la tola ko pili. Lono winga la, whaatu pe mai ele WHO la, il whanau la onga le whongere Master of Public Health o Master of Primary Health Care. O la lau whai mai le WHO, whenga la ko funding a scholarship. Mang tua sa masainga fund le WHO.
Le vaenga lea. O ia o ngai fafu. Ia ala o ngai I. Do winga mai lola fund. Mai le fund mai I. Yo. Winga ia luar tu pe tongo Samoa. Le tu ia fafu. Ia o isi la kose si e fai. O lea o tato paanga le ma le Ministry of Health. Wa te tawang le tato relationship fo ile ma le so fo maloloina mata so fo maloloina. Wa o inae o mai ela wa onga. Ia no winga la e fa tupe mai fo ila le afo. E le so fo maloloina pa fai o la ma la tu mana na o. E build up a lot of capacity for a lot of health workforce. Is a tu a faule e faungele so fo maloloina me te inta ko specialist for le women's health. Ia e fa tupe mai fo ila to fa no la ma ya onga i mtatale. E pe se I ole tupe la nga sa mo te show. Toi sau mal tato Ministry of Health. O le umanino ia sia vala il fafonga le tunu. Ai o le ata se ani le vaanga le o le tato wa onga le sa le training le sa fa il version te atu nei le olo manu center. Il vaanga le ta o le swai o le Samoa Human Resource Institute le sa fa tino la to training. E fa ona e sa no e toe fa pula tidina I vaanga ta ua yana fa ta no version te atu. E whaftai lava. E tu se vai aso o whai le course lea, o le mo short courses fo ile mo le non-formal learning le whai le oloa manu. Ia pese I inga tanga I mai lava le e whaunge le mamalu o le committee o Samoa Health Human Resource Institute. O tātou le iei le a foi, le to mai o whai a onga. E ma whainga whai a onga fo ile e whaunge le vai aso lea. Leo mai whai a onga mai le Faculty of Business and Entrepreneurship. E whapena wha mai olo a manu. E la tatu experts le iai. E mwhai inga o ngai la ia vasengala le o whonge o leo mai a onga mele a me tau human resource. E tō te lea nisi e si nia I tonu o mtata is esel malo. Sa whatasi mai ai. A whapena amatalu peru. Buse fulu ia. Ia le vasenga. Ai tenga o mai fonga o fasa fulu le vasenga. Yo to tele no mai. Yo to tele no mai. Ia mai fia foi le nganga mo fai inta tu so songa ku university. Ile shrine, ile Samoa Health Human Resource Institute. Ita ku paanga la ia. La foi la tam fai foi le fonga le institute la to ia. E build up a lot of capacity. E fai ala to courses lumana. Pe lai e trainer tātou la to trainers. Ia mau lo la to trainers. E whai ala la to waonga. La whai la tam whai vaenga fo ile e whaunge wha accredit le Samoa Qualifications Authority la to lava courses. Ia mea na whiwhea fo ile mwhainga to contributor fo ile le vaenga la lea no mai a onga I short course la ia. E mo ila ile on degree, ile was a degree course, ile was a diploma, ile was a certificate. Ai mana ina short courses e te le ame whain mawai. E te le whai tatu short courses la iai. Bo me ese lava. Paal mea voi le call mai ele ora manu. Voi le whaina, pese short course voi le. E a o ngai nisi o simtanga alwenga. Ia, wa mania short courses nei. E mwhainga take the break from the office. Whainga o ese mala officer. Ia mai, ia tatal noa isi. Whainga whaulunga isi simtanga alwenga. Network. Ia ma whaunga ma whetufaa ia manatu. Ia ma ideas. So ala pule po ang whawhitau li tong mo le tatou human resource I nei Samoa. I mea mua whapena fo ia ngā ia anga whapena. Ia, ta ua tele pe fo iona saunoa ia le fionga ia professor ia Port Policy o Tatu University nei vaenga nei. Le fu mai tau ina ia sa tu faina la tu specialization te atu nei. Ia le fu wai lunga o tatu so ta inga fa interneti ma tatu pengo fa mtalanga. Ia na yata ia. Ia ole ta se ane fa mole lava ilo fionga polisi le tam muli. Ole fa tatu channel 8 tatu NUSTV. Salo na ivaso na yaso tu na yaso sa mai le email mai tatu regulator fa fitai mai el tatu nanga nei. Ia ola avatuil ne no e te sau no ye chulanga
o so ta inga i o tatu TV mana tanga tafu o lo fa tai mel tatu nga luenga malenga fa loan Whaftai lava. O le mailing nasa mai le regulator fo i le mana le email. O le feedback a lea. Ia, ele ngata la le regulator. Ati le foi feedback mai sia tātou tātou community. O lo whape mai a mea. Wa whaalea tili pe lava tātou TV. Wa fia pokalame ia whai atu. Ia, mai se la leo pokalame umala ia. Fongne Maleifua Mai July. Ia, o la fiafi o le afo. Tulino. Ia. Mai sia foi tātou movies, ma educational programs. Lo tele miso la kunu o fia tātou channel. Ba foi ki atu isi channel ia pe ese foi le ftau isi ia ki mai lo le tātou NUS channel a fia le. Pola se documentary foi le fali atu io fia foi ia mata mai. So ala feedback ana foi le mo terminate o lo le leia fa lunga tātou channel. Fia e tangata. Ia mai sala le emailing al regulator. Whape mai a mea o langa talnoanga foi le isi tangata foi le lakunu. Whape mai ai. O tātou channel le wa popular la wale tele o tangata ia mata mai ai. Ia se me fia e mwhamalo tu foi a whaingal venga tātou TV. Ona o le lato songasonga. Ia male tamawhai. E whaongi whai mele lei, e lewa lainga wha lea chili pela tātou TV, e wha māloa kui a tō umalawa muli pola, e wha pevo ia sunga ia Singapore, ma ta ia Sarai mo ngā wenga lei wa lainga lei tātou channel. Ia, pāwhtai tele, mana ia fo ia lo si ufonga e whain wha si au o kaku o whinga luenga. Ai, mai se fo ia, e mana tua fo nei teimel tāpo kalame. Ia, I sau fina ngalo e whaafitai e fo ina inisi fo i o loo mela tu au nanga fua i tātou TV pe o si talinga le a te vanga. Te vita si meki. E mai se fo i se tasi o tamaitai a Caramelli Schuster. Pe o i la ua ia lena ave se taurusanga e fia fisosoani mai tātou por kalame. Ona morsi le fia fo i lau fionga. E leo ngā whatia leo whainga luenga nei, ona whaasoa taimi ia lewa mai. Ia, e mai se fo i o lātou taitai. Ai, o le tāpo kalamilita e mana ia foi ai sau noa o le mo biang sosongi mai o fofua o le kakukiwi. Ai ai foi inisi o le uwhinga luenga foi o mātou ai o le tala noa. Inisi o le uwhinga luenga lo ilto mai lea i le ngangana ia ma le fia e ave whaamtalanga i lumo le TV. Ia wale whaafonga mai le tunu. O le aso fina ngalo ia vaenga mo mia pe sosongi. Me sili wa ia ia whaunga i te vanga i whapena fo ia Caramelli, sosongi mai. Ia a foi. A whai lava i nisi o tato o whaingalwenga fo ia le mawhai ona whaatasi mai sosongi mai i tato po kalame. Ia, e whaihan mai talta no mai ia Uroma Singapore. Le leia fōlinga fo le ma leila fo. Le le fonga le tili vainga foi le o le whamatalanga. Ia o le mea sili nā e tāua. E tāua le leo fonga o le tili vainga, o le leo mawhauwhaunga, le leo analysis. Wa mea uma whapena foi le tāua le foi le fonga e poklami whapela TV. Ai a tonu to yisi nei wa mangpua foi le wa popular foi tato media and journalism course le wei nei. To telefona o fongne o amatal course le. No tal no fola ye le ata i o le afo o course o program le. Fongne le sunga ia e foi. Viki. Ia Viki le po. Ia tal no fa ia famal mole. Ato no me fain fa nga solo mai ia media students. Vai fa na le o ngai le media and journalism. E mai fa le news. E mai tal no mai foi finga ko programa foi lungo TV me fa pena. Atonu e mawhai e mamai a foi atonu foi mawhai foi sau ia ni steimi foi le e tal no mai lungo TV e fa pena ia o pe o se office sonha tu na foi le workforce termini e sa lo sau noanga o tele le tato pisi tato staff o le mawhai no mai ni si e fa so atu tato proclame nei ia after tele ia mai mātou te matu whamonunga fuila, moa nei whamanianga lumanai. Ia mo nei, ia me se foi nei uso iolo o fofua mana tō nanga, me se foi kakou team. Ia ono nei te mio le tau a matal tātou ngā ruenga. Ia ala watu ia le mātou whātua tuanga tele lau whionga i le
pulisili ma le telephone no tatu commercial TV ai o le nganga ta ona wo tele nei fe autustusio mai le tunu e fa fitai mai le o nanga nei ya ona wa ese mai le tatu channel mai isi foi ya ere fa tu foi fa pe o le anga isi TV ai le ai ona o tatu ya o tatu wo ai po kala me fa onga le la wa afia ya afia macam-macam mai le tunu mesti sila mai po kala me fa la onga ia wo switch mai tatu channel 8 yo ya alo mana ya pel ni vai chai mi ya chau tulinga foi ya ere mfainga ko pitch ke lo kiwi la po o yengi le ku o leva na ya ole nganga yo tatu TV ya pia ona isa uno ya makamali ya makamali fai ya tuai sa ole nganga kama ki foi fai ya manga ya ya ai war chai mi tapo kala me fai voi ya o mai sa no anga fa tu fo ni vai chai mi tatu o finga renga ya me foi chelo me o pisiai ya me foi na ya long fa nau ma le nganga fa lol If I've time lava, le na mawatu lo ta noanga ma fonga te vanga fo ile me kau a pili o tamaiti. Ia. Ma pese I o le la interview na sa fai fo ngel TV1 a nafi. Ia. Ia. Ala fa mama tu yai. Tu sai fo ngai e lo se lau to se fu tamaiti e le tongia mai ile umang tongi mai pili mo le semester 1. Ai o le lawa o mai putu se pe lima se fulu ia fonge matua man mafana le wo o mai e tal no ia su ai il finance department fato te no foi le pe fa feng tong mai le pili semester 1 sign le contract sign le agreement ia amakta lola on al fonge il fanau e tau le tong mai se me avon ko la sign le avo le fast paper a mea o la voi loa I finance. O la la tong email kupele mal semester 1. A makta lola o ngata mai tira semester 2. E se me pole ai ku sala pe sala fish full fa na ule I o mai lava. Tu e foi mai la onga. Ia elektronia pili. Ai e le lola po meo o le o mai no elektronia pili po meo le o mai ono yinisi mea o fainga luenga o malanga fo ise mea po wol vainga fo le o fafe le o nga Australia fo le la fasi manu le fo so mela na le lo termine a mane fo isu peso isu fai research al takko wa fo student services isu e po fe se la fisi fu le ai a fa pe ise fa na o le se laufi se fulu le elektronia mai pili ala wono fol fa. Ele emfang sau e aonga. Pawal mea sau tal no mo mai matua tal no finance. Ya, maternal finance signing the agreement. Ya, amak la aonga I. Ele se me pole. A fa pe fo fi fa se break. Yo klako exactly mi voi de mai voi se break la ko ya. Ya lo fa ngal venga la chichi fo le ko fo me il semestre le fonge lua fe luas fulu. Ia, o le fona ele fai anco fa o pea o ngal tau sangale. Ia, wa. E se vai ngam muli se tau ai professor. Pa me voile se fa tuanga voile matua mal fa na wa o ngale le foi mai. Elektronia pili. Ia pe sta ko se sonha ko na ia. Ai le la makal te mai titi le elektronia pili. Le maka. E ma fainga so sipi ne? Yo, sili mai skolsipi, lai ta skolsipi. Em faina ve iai pa fa pe o lai le maka o vai o fongne ia o lima vai e matua. Ai fa pe o lai le anga maka le trongiel pili, ia fa fainga mo skolsipi. Yo. Ia, fa te le lo fionga ele pursili mo le avanoa ta ua ia o saunoanga o nei tae au ni se fo il silsila mal fa fo ta po ia si o tatu o tunu ia te o tau matua mai se fo tau ia long fa nau ia malau tele ia le tunu o lo ta po ia faiva o tatu university ia te lo tele lo pisi mai tele fo ia faiva a o le tau mafainga lava lo e nau nau ai o le mau se so so ani mo na ia long fa nau ia mi se fo tatu university a woni tapunia vo pe awa lo le ska ma ai nge kom ia le fo inga wen nei vai nga uma ia o lo e fi na wai mal pulenga ina ia so longa man ia pele o nanga ia te tonu foi ia enem foi on tu la foi ele tu ia tele foi o nanga o lo fenga iai o talo fo na tatu TV ia mo pelo malosi a tolo so fu malo loina
ia wal fatiroina o tatou tiu te manuia fe au mga rengo nei aso fa tai mo pola ia ai ole faiunga na o talnoanga ma le fionga i le professor ia po le fionga le tatou pulisilio le investea o Samoa ia le na isitsila mai nei tai au mai manati foi le tatou Port Kalame o Maleifua Mai e toi maua sisiona ma no taua i foi leva yaso i le anga le o le atua tatou feilo ai foi lunga o tatou Port Kalame nei ia i le taimi masani a le nei taimi ia ma fatou fatu ia ma le fionga le pulisili au unanga Samoa ai la tatou so atu masina malo longa pupu ia ona so mai le oni so vaenga o le tatou Port Kalame o le nei tai au Clean hands, save lives. ai e tele ul fale lotoa e te tau lava ona fulma o lima o lo ia i lava se te pua o mo na saunia e a ona mulmurita ia ile fuluina o lima ia faonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautino lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fiai i se fama Oli tu o le whaonga ina fo i o tatu whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatu lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutonu o le tato o loto a. A e a nga i le pasi, fufulu mua mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga whitia. Tino mama, whasau i ngai leola. Samoa, ese i mai atu
Tanui le fatu o le alofa sa fa pena te umaru e le mawhai e upu o na fa amatalatu na una watu ma le tulu ingo umanatu le alofa mo oe o lo o tanu pe ai lo ufatu o te leilo aina ona fa amatala o folina lula lelei e susua julo le masina i le pomalulu no lewe fana fana ita le lo famo oe e te le oi no aina te le Oli lo unei fatu ma I mau pe ana e iloa mai o unei manatu e fia fai oe ma o se funala ahu le lo famo oe o le nei o te o foinatu
O te tali o mai o tatu por kalame nei tu tai au. Ma lau fofonga fia o le sunga ia filisi. Ia. Ari ke vanga. O Le la mele le lei o le tangata e whai le malu tai au i le brown bread. Ele o le whalawa pae le ana whai ai le malu tai au a tumisevi le tai au nei. Na whai i le brown bread. Brown. Ai pe ona se whia mo le pola. Brown bread in a winner. Mai mo mea tunu. O se whalawa. E sili le tamao a inga i mea tau minerale. O protein e isi mea sa o tonu. Mini mea umanga. Mea ngai te wa e tingo le leia i are o so o tata maftanga. O ai kwa se o Sofia fia ngi kai au. Na la mokala ngoa mako fefewa. O ke le uloa i se mea ku. Au ka baku. E langa mai kai kai ko inga i langa. La wa ko se mai kai kai ko inga li. E mo mo changa che sa o yoi. Ua le le ta pena cha au. Fa ta ua la maru cha au, fa fo mai el pa i o le ta jo tulu. Ya. Ma tu foi la ia le vai nga le fa fo mai le malu la tu fa fo mai lunga ta jo Facebook page le New Zealand broadcast, NUS broadcast. Ma tu a tu le New Zealand. Ya ma la wo se se. Ona leo te fa tu. O le malu lu la wa ia a tu a polisila Australia o ma ta malu lu. Lo binga. O le kofi, o le pumailo, o se pulau ti, e a mata i tai au. E le pe o tātou nei e vevela. Pe la ona e le tāu so le tai au. Brown bread with ice water. Wa mata mo fi e a le tape nanga ne tai au si o tāu so. O le, ma vai atu o le whatalanoanga ma le tātou pulisili tele nei vai ngata u le sa. Sale. Whai o nā fia lan saunoanga. Sa ua tele nei vaenga ia mai se yo fa malo mai el tatu pulisili le au nanga tatu TV le au fia isu so ia te vanga ia me se foi sto fine ka me la ua ia o fo mai lo la so fu e o na fu el tatu TV ai tonu lumnai ia le usau no ia el pulisili em fa na mo na i foi nei me alo fo yo ka ku po kala me lumangai ia alo tau fa ia mo le fu fa sta tele na ia foi ia si foi chamali ia po le tele nga te vanga. Ia misi foi ka meli mo le fanga so ngol ka ko por kalame kele ngai por kalame ia awa iki ka ko au fa nga we e fa kingo ngai vangai sa le mo pola ta wol fa ta tan longa ma le fionga pulsili nei tai au
Ia le whaafonga le malu le tātou lu, mai se fo I mātua. I se whaamama avenga ua mawhai o na tu I nātua le tātou university. E ala le tongi ina o tātou pidi a onga. Le maari e le saunoanga le whionga le pulisili. E iai la tau e le I mai o na tongi ina la tau pili a onga. I le semester mua. Ai peita iani. Ia, le alava na o mai lava le semester nei. Ia whatoa wha umai na tongi a la tau pili. Ia ma restala atu ai lava I mata upo le semester. Lo winga le whaafonga mātua. E tā ua, loa whio mai, tala mai au. Tātou tatara noa, o lo iai le vaenga le tātou vaenga tupe, po le Division of Finance. Ia e whaataratara noa iai tūlanga e peo nei le whaasoa. Wā lewa mauti noa I le saunanga le whionga pulisiri. E mawhai o na tongi. Lono winga e tongi whaavai taimi I le pili. Wate tainga, pe tai masina, ia tai se lau tāra, ia pe tai lima se fulu. Ina ia umai fo le kuata whalea o onga. Ua maea o na titongi ia le pilia. Ia o lo walo, ia po o tau tama whanau foi. Ia o lo o wao tau wina le tātou university. Tā ua, ia mai e eilea nganga, ma lo manatu. O le tua wanoa o le university ia tātou matua. Ia o se awanoa sili lea o na amana ia le lei mai I lau whaafonga. I la toula ia len sauno ia I le koko ngia pili o le semester 1. Le la fo to tu atu le sia vanoa. Tale. Ai o mai ia onga o le nau ta inga o le pulisili mal tato pulenga malinse. E o mai along whanau ia onga mfa mai au la tu spasi ma o onga maurulunga. O lo fea ngai tato university. Ia o nei vai nga taua ia le. Sao le mo pula e te lo taua o vai nga le. E mawhau ni tai au. Ia wa a whai atu ni le pili o la o ngore. O le whanau. Se pi o le ke e mai a. Ia. Ai a se alu watu la le whala vilavi. Ai a wheta la le whala vilavi. Ai na o le watu se lau tā le pili. So e ale a wheta la le whala vilavi maua. Ai malu se lau le pili. Ai e wha atu e alu tutongi. Ai o le pili, o le lumanai, o walo ma whanau, lolo winga, ia. E iai awa e ngā wa ailau wha mua. I le tūlanga fo I o lo iai le nei wai tau. Ia o awhianga o le tamau a inga. Ia e ngā o se tua lalo, e le wha ato nua e le pokalame, e le voise sao ma se ato toa o ia te I maua. Ia na o sina tua lalo atu o dafa. Le wha o ngaina, ia. E le isa whaina, ia na se wha manatu. Wa ai le wha le velave le nae, wa le na sau nua le whionga le. E le Polisi University nei. E le me ta o le alo. O le sai step fui le. Mai le wha le velave fui ngā le tau le tari whenga. Pa si ngau sai step. Ai wha mua pili ia o alo ma whanau. Ana ia le wha manatu. Ta ua te foi fa fonga mai le te leinga ia te manga mana tu lalo mo to matua ia o tu lalo foi na tatu por kalame nei foi vaenga o tai au ia ai ono tali foi ni so malo fa noi mai wale lava mai pe o vaenga le Faculty of Health Science ia le fionga ia salama ta sisa ia fa pena foi ia Dr. Filipina o le mfai ona lava mai nei tai mil tatu por kalame mai el manatu ia o la fai o toi masama ua fa mtalanga nei foi tai au I lau whaafonga mai Samoa. Awa nei ngalo ia te utou I le au whaafonga ma le au sila mai fo I lunga o tātou TV. Ia o lo ia ilpo kalame whaawau pēl nei. Ia e so atu le aso atai au. Ma o nisi nei la whaatala noa ai. Ia o le vaenga lea a le lau mua o suonga mtau ptau Samoa po le Center for Samoan Studies. Ia o le amwhaia nei lo lātou taimitai au I le awhaliva I whaatala noa I fo I lunga o tātou po kalame o Maleifua Mai. Atasi ai ma le sauwha inga. Ia o le aonga whawhai aonga, ia I le vaenga le Faculty of Education, ia o la tau foi le awhatala noi si taimi o se fulu le aso atai au, ia I whapena foi ia le tātou aonga le wha marini, ia po tātou School of Maritime Training I Mulinuu, ia o la tau le atala noa tu foi nisio o unanga I le aso atai au I le afo se fulu. Ia, nei vaenga ia, o lau aonga le katile ua mata.
ia o le lava mulpula ia whamanatu atu ia i lātou o le tātou pokalame lea o le certificate in adult teaching ia po le tuspasi mo aonga o tangata mātua ia tātou wā o ngā whaauau ia o lo tonu lei pokalame ia le tātou wā o ngā o le worldwide mission school le lunga i nā whanua ia o le harvest center i le tātou wā o tuspa ia le harvest ia pātasi ai mare te sese ia mare Don Bosco ia le wā mataina tātou wā o ngā a mata uma tātou wasenga i le nei le so i le auli ia se i pā ia fu ia le aso whareile whamanatu atu ai mulpula le sulanga ai le whamai ina tāpō kalame ia toi whamanatu i alo mwhanau pe o lena mai fu ia le sulanga fu le ia mauti noa o lo o ua mai o le restala i se tutorial o le ua ia pepa ia whapipi i tātou notice board ina ia e alu ia e tusi ai lo suafa ia i le kulupu ia po se vaenga foi i o tātou tutorial groups ia mawhai ona e au ai wai i le mai mo mai e le atunu ia me se foi mātua ia alo matamaita ia o ngā tāua tele ona e se le lecture e se le tutorial e tāua la lo au wai umai vaenga i e lua o le tutorial ma le lecture ona a e le a wai umai vaenga i e lua e le a to atoa lo mana malama i se mata upu e pe o le lecture i o le nā o le atu ina atu wai e le whaia onga le atuanga ma le lau tele o se mata upu ia po o le topic foi o le atala noina ia o kako tutorial ia o nā ia o le atele le taime whai e o fesili ma e feso o tai e le whaia onga ma whaatala tala noa ia ni fesili ma ni mea e au ona e mana mai pe te fia mana mai foi o le si vaenga ia whamanatu atu ialo matamaita ia onga o tātou consultation hours o le consultation hours mulpula man whaafunga mai a mātua o le taimi lea e te alu i le whaonga wana o e lava o le rii matamaita a onga ma le whai a onga wai e isi fesili e inisi vaenga e le mawhai ona e fesili ai i le taimi o le vasenga ia aolo o maua sina avanoa le wa tele a tātou consultation hours ia te tasi tūla o tuina e whai a onga e te susu ai oe le alo ma le o le li ima te mai tai a onga ia e te fesili fo i le whai a onga i nisi tūlanga e aona e malamala mai e mesere ana ia o to inga me vuile alo e fesili o mai ia la utau mawhainga i le nei fia vai asu ale mene mulpula e tupu so se university o se vaenga lon ava ai mai le whaia onga e te nau watu e nau mai foi le whaia onga e te sosoan ai ava pea e tailua vai aso ma e atu au livi e te au wai le vasenga e oi se whaia onga a fia te sosoan yatu oi o lea ia ali I matamaita ia onga whaata ua wanoa nei tātou tutorial groups ia pe on tā ua ia masi whaata ua tātou consultation hours po o I tūlā ia e te whiso o tae e I le whaia onga ia e whaata noa nisi o vaenga e le mawhai ia ona o ia I le tūlanga o vasenga ia mut pola pe o le vaenga nai to e wha manino ia o anga ia tu I le tau lunga o tātou pokalani tele ni vaenga e fia tala noa ai mai nei foi tai au ele uma il fautua ele uma il fa malo si au ia ele muta foi nga ruenga e a moli atu fa mtalanga mol manino ole silisila si o tatu o tunu ia ai ono taimi au tatu por kalame ia ole manatu ai ia ole ole a fa nga solo ini si o vaenga wa lo fa tu foi oi ia wa oi le e fe ngai foi machutem fe au pe foi machu o mo foi ka ko pokalame ia lo ka kai pungo fa mai anga lo ngore so ia wa ni pokalame mal chatu tv
I ole o whaakasi mga luenga o mon whaatatu oto ia ka ko voi JTs. I pio kamangi o TV pio ngā luenga o le ofo mole investe ma ia misi foi o se sao mole atina ina o le tatu investe i tūlanga ia i longo whaasalaunga. Ia au nei la tai au. Ia pie mana i o leua mai tau ina foi. Ia o tele nisi vaenga ua. O mona au sia i le whaataluanga foi ma le fionga il polisili. Ia le la fu tala lon fina ngalo le nei foi vai ngol tai au mai ta ua il fa fonga si o tatu tunu ia e misi foi o le ua e ka penga wala po kala me o ket ia e manatu ia ta ua mo le fa fonga si o tatu tunu ia mai ta wato le tau no mo se ta fo malo fa lo ngil tatu po kala me nei ta u fe tau ia o len ka fa ma vai a le ua ia le la fe ka ia le ua fio mai ia tok ta Filipina e misi foi si to mai fo ma ia la tu ia le no langa ka ua ke le ngo ngi me se le si la mai le tunu fa fonga mai ia ka ko pulenga fo sa le mo bola ia o le afu wa le la fa uma ta pukala ia yo le la e mo molia tu fo yo fa nga nga ne yaso ia le fia nga ia ma nga ben ia ai ta tu tu fe lo fo dia so ta ia va to le la anga i mai ia sunga fo to mai fo mai ia manu te le fo va ne yaso ma tu te fia nga ia Tato fila ida so taya le lo fo mala leo le tu salo le we fa ma vai me li mo ka pukala ia ai anga ia fa ngani ia so wa le la ia la pukala me le fai ale la matu tala no fo inisio vai nga manis fo ma lo ta pukala man vi fo i volnge ia me lo au fa ka lo ia man vi le fa fonga tato tu tato to fila i fo i le vai so fo ile lo o ile so taya ile lo fo mala nga le o le tu ia ai fa sta to malo long ia ona su mai lo to mai fo mai ia mo le vai nga lo na lua o tato po kalami Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale lotoa. E te tau lava o na fulma o lima. O lo iai lava se te pua o mo na saunia. E ao na mulmurita iai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fiai i se whaama. O li tū o le whaonga ina fo i o tatu whale le tā ua e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu mau tatu lima. I le taimi e mai ai o na whaonga i o na whaanga. Mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono o le tato o loto a. A e a nga i le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai.
E mawhai ona lawea ina ma whaasauina pe a whātaua a wala ma whātaitainga. Fufulu ma maa 5 o le aunga lea ma le whaamoemoe e ao ona whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le māloloina. E ao nā mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui, lailo le tautonga whitia. Tili mama, whasau I ngai leola. Ole toi tali o mai o le tātou porkalame o Maleifua Mai le nei foi vaenga le tai au. Ia mai manatu o se avanoa fia ma se avanoa tā ua tele le nei o tātou maua foi. Ia wala u whaafonga tā pua I malau silisila mai le nei tai au Samoa. O leo mawhatasi ai ia mse tasi o tamai tai whai aonga fo mai. Ia I tutonu o le tātou aonga whaafo mai o le School of Medicine I Matotua. Leo mai le nei tai au ia ma Dr. Tina Tuitama. Ia o le asau noa ia li tamai tai fo mai whai aonga I nisi o vaenga tā ua ia a fia I le ngase leo le mai suka. Ia whatalo whatu maa lo le soifua lau lei, doktor ili nei vaenga le tai au. Malo soifua lau sunga mulpola. Ia peo na sau noa lau sunga o le fo mai ua sifulu wha, sa vali nei sifulu 5 tausanga taluna o ngalue wha fo mai. Ai o le tausanga le nei na o amata ai I le pokalame whafo mai, le aunga whafo mai le NUS. O le lawa wa tāpā fo I se whaamatalanga po se whaamalamalanga. Whatau le mai suka. Ia e pe o te iloa o ngalo o whaamatala whaapea. E amatai se tātāluanga nei tai au. O le mai suka I lao mai loa e pe una sila fia to te leo le atunu. O le ngase lea o to a tele wa a fia ai. Moi lava. Ai e mafua mai lava I le mea tau sami, o le mea tau te ai. Ma le mawhai lea le tino o na ave ese pe whaongaina le lei. Le suka po le molecule e ta o le glucose, le ito tonu o le mea ai. Ina ia mawailo malosi. E tau se sami ala tātou pe tau te ai, ina ia mawailo malosi foi le e whai ei au ngaluenga, e whai ei a mea umaolo e whianga iai. E mawalo lai le mai suka. O le mawhai e lau tino o na whaonga ina le mea ai po le mea tausang. O na whaputula ia ila I o le suka le tono lau tino. Le aia siaki e toi le suka o mawalunga. E hala o na popole le tūlanga lia. O na e aluatula le suka na o na whaputula ia. Ma whaina I vaenga o le tino. E tele alau taimi e mawhai o na maua o le mai suka ma a mata o na whaina. A whaina I lau tino. Ai tele langona se mea. Ai te lo tangata a toe au titilo ngai tuope toe tepa ngai tuoi o lato o langa e loa. Pe amale up to 10 years pe se futau sanga o langona melo le lavango fie. O le tula iso o e alu le tulou le falle ta ua. O le tele na fie inu vai I tele o le aso. Pe ini manu o le tino e a whaina matuai o na malosi. Tama I manu a masalo po le velengo le vau. Ai langona ia le umi ona ia se manu o le tino. Ai tuaina pe. Ia malesi mea lea o le ono a whaina fo isi siama o le tino. Ai whato ai loa lava ina ua o I lea o te lenga wa whaina isi tōtonga si tulou. O le tino e whai ona mawaile le tulang le pe o le heart attack wa whaina o lo le fatu. Wa whaina le fatu ngā o wani niva tele, whato a hoa ilo la iwa ilfo mai. So e tele ala le taimi e a fio mai le malo le atunu. O whaisi umi o na iaia unga ia whaingo fie e misi le toa tele. O na le malmanama. A pe o le mea whaile oa i se langona e ao ngā e whatatano i nei le mta upu. Ina ima whai o na maua se malamalamanga i toa tele o nei o tātou tangata. I le taimi e tauna oa I loa vai se fo mai. Ia, mo I lava. Ia, wa a tele loa I langona I o tula I so o manu o le tino, o le fie inu, so o le lavango fie. Ma tauna e halo si aki se fo mai ma e loa ai. Pe mata o e mau le mai suka, po o se si fo e wha mai e le o e si la fia. In nā taimi. Ke loa le ama tātou wha pēnā. Ia. Tā ua tele mai
o le sila mai e sio tātou tunu ma le whaafonga le nei tai au Dr. Tina. O le tāua ona o le tele o le mamalo le tunu le afia ngase lea. Sale. Ai o le fisili ma le nganga whaaloano. O le asa usi sila tamatai fo mai ini tausanga tala vau a matana afia le whaamaene. O te loe ono le taitonu mina to a tele. Ai ile amatanga o lau medical career po le amatanga mai o lau ngaluenga whafo mai. Sa tawa aia ele po le fase fulu i limas fulu tausanga wa amata o nao mai o na afia mai wa afia i le suka po le toto maulunga fo i mai si a whaino le fatu. A le teimi le nei o to a tele fo i a o le whainga tala vau o i lalo le lua se fulu le toto se fulu wa amata o na whaina le mele o le suka. Ona e pe foi la na sila fia a ye se mai suka i tono to a inga fa pe o so tua a po o so uso po so tua ngane e a fia mai suka te le la leva no e a fia i foi oe so ye le family history ai a mata i to atasi so e a mata e to atasi e umai fonga o faingo fia na mau ai si o to a inga e le fa pe la se fa mai pisia ai ona a fa pe faingo fia na a fia o tua a no winga faingo fia foi na a fia oe i le mai suka a pe o le lui tau foi la na o mai ia te au a fa pe ia tatou nei wa fai ainga o fai fa nau a fai o oe o lau sunga wa a matauna e maua ia ngol mai suka po wa fa mau tu foi te mai suka te le yo le avanoa e mai suka he sia fa nau pe la o le lui tau na mo tatou ina ia tama fai ia awane io o iai awa a mawai lola o e lea e te tala vo ele fai so ainga mawai o e ono o ai fo ile a faina le i lau whanau ono le wa a matatu ia te oe a le mela ne o le mai suka o se mai e mawhai ona pui pui ai oe e mawhai ona pui pui oe mai le maua i le suka mai suka e mawhai fo ona pui pui oe mai le maua i a whaina ma fua mai le suka po complications o le tāua i o le vaenga lea na e sauno munmuri e mawhai na puipuia. E se e koe whapupula la i kiki al vaenga lea mawhai na puipuia. O whea tonu e amata mai ai. O le vaenga lea le mai suka e mawhai o na puipuia whapea. O nai maafua mai lava i tua i ngā mea ai tauto ai ai. A whai e tele la tato ai mea ai whaasua malie. E tele le suka i e tutonu. O mea ai e lolo, o mea ai e tele ai o na maua i le tino puta. Whaapopo ai la ma le lava o se exercise po se ngā yoyo le tino. A o whaatasi le tele o le tau sami i mea ai e le tau ai. Ma le lava o le whai o se exercise po le whamalo se tino. O na whaingo fie, whapopo ai la ma le maua o se siolo a inga po se family history i le suka. O na whaingo fie ala na mawai o le mai suka. E ono mawhai o na e mawai la o i le lua se fulu tos fulu o tausanga. Pe a whapea. So a whapea la e te sila fia mea ia. O na e tau mawhai la ia. Ia le leilau tausami. Tausami fuala au aina. Ia tausami fuala au e tau le ese mea ainga oa. So tama fai whaihiti tūlanga mea ai whapena e tele ele maasima ma le suka. Tele lau ngā ioi, ia lava se whaamalo si tino i lau tino, ia tama fai ia awane io o le tino puta, o au wala ia e pui pui ai tātou, mai le maua le whaamaile o le suka. Tusa fo i lape i eiso family history, pia whapea o lo i eise sio a inga e maua le mai suka po o tua a, o tua a, e mawhai ona whaamuta i ia te oe. Le nā laina, pe a whapea e te tausi tūlanga nei. O loo iai la sina pasene o tangata. Tusa lava po o le maua tino puta, le leile tau sami a whaamalo tino. Ai ona e maa losi te le jean le tonu ia i lātou, mai lo lātou family history. E iai lava le avanoe ono o i lātou le mai suka. Ai a tonu e mawai wa whaisi lewa o matua. Wa limas fulu po wa ono fulu tau sanga fta amo o mia ini fuala au e tau fio fia i pe pui pui ai le si vaenga mai le mai suka so le pui pui ngala mai le maua le fa mai suka le wo fa mtalai na atu tau silau tau sami fai le fa malo stino ma ia awane i maua le tino puta a fai wo fa atino umane i mea ai wa maua lava i le suka ona o lo ia i le avanoa i tono lo family e ma fai foi ona pui puia oe mai complications po o a faina mai le maua le mai suka
e ala la le lo to anga ya le vai le fo mai ina ia control lava lo suka tu sape mo bia i se fuala au ia tau fiofi ia wana i tele le suka i tono lo tino ona faititi e le o le ava noe mawai o i le heart attack po le mai o le fatu e faititi e le ava noe mawai o i fa mai a faina i o fatungao a faina ia afia i o a au le a leona faina i to tele o le atunu ma mo o mia i ta o tonga i tūlanga whapea e faititi e le ava noe mawai o i siama ese so o puipuinga le na o le awala na e puipui ai o i mai a faina i maua mai suka so talo o manino le na tūlanga i se tamawhainga e whamtala atu e a toa le lei ia mataua le malamlama anga le lei o tou i mamalu si o tātou tunu i le saunoanga le o ta oto le tamatai fo mai o la uia whaalongolongo i le ai ma se nenefu tā ua te le vaenga nei ai e iei le moanga na foi ia e sili le puipuia i lo le tau tongu fitia o le vaenga lea leu sauno iei a Dr. Dina whai mai e ma whai ona whaamuta ia le chin le solo i le ngasi o le suti ina ua whai au puipuinga o le fisili whamole ai lau sunga le tamatai whai a onga fo mai e iei ni pol kalame whaapitoa le tātung tanga ruenga ia po ni po kalame sosoani e malo le tunu le ai mai sia ka ko tai le vo kele inga e le o tau sia e tangata e ni pol kalame o fa nga solo inga ia ya wa ole ai ya le ku so le ai ya le tupu le fa le level ni o te loa ono ele me faina o atu sa fa matalanga i po kalame al mtanga luenga au te tali tonu o lo iai a tonu o e se taimi em fain fatal no ina i fo ila po kalame le tu le mai le ministry a o la ulu itau e anga i tangata to atasi ta to tai to atasi a fai le ima wai o le mai suka te le me fai ona e fai ia awane e o iai a fai fo i wa maua o le mai suka o lo o man fa mautu la fa tuanga lea inu fala au ia tausi lau siaki au fo mai ina ia control suka ia awane i o le tūlanga ia whaina i lo fatu o lo fatu ngao i le to tele o le tunu le wa whaina ai tausi pea le i tūle na ina ia awane i o i si mea whaingata i tu atu lona tolu ia whaise tau dae tali ainga ina ia tau fiofi le a whaina o le whanau ia sui le tau samia le ainga ina ia tau fiofi ai whaingata i le to tele o le au vaenga matutu i tatou mamano tatou atunu ia e matutua o tatou tua a le mea leo le tau fiofi o le mea ai o lau whatuanga e whaapea tasi lau mea filifili ai nei vai aso e mwhaina e enjoy ia tau si whapena ia whaititia e whaingata ia pe atipi motu mai le te ia wasui atoa e mwhaina e tango e fua a whape tau sami lau pofi maasima ia whaititia ave ese mea lololo enjoy si nā whasi mea i nei vai aso awa le tau samia le vai aso fou pe e whaingofia pe atatou fua whapena ia ni e whaima kipi mai foi lele ai awa le whaima whaopopo i o le tau whaititia mai ia pe ona manino le saunoanga ma le forosanga o nei tai au e whaafewhea vaenga nei dokta i le tapaa ma le inu ava i vaenga i o le maisuka ia au tilo nga i tonu le tino i le mea lai tupu i le awhaina ma le maisuka e mawhai on whamamlama whapea o tonu a la toto la e tatitia i le awhaina i le maisuka la lea luatu ona wha pe atu i se whamtalang whaingofi fete ai pe thike nai pe clot no fia i tonu i a la toto whapopo ai la le tapaa ma le avamalosi a malosi lai ono momoli atu le cholesterol o le tapaa e mawhai ona mawhia atili le toto. Whaingofie na te lele avanoa, ma te lele avanoa e a whaina i la o e mai fatu. Pe a suka, sikaleti, ma le a malosi. Ono le la ua tolu mea e mawhai ona wha mawhia i to tonu o le ala toto. Ma le momoli le leia i la ia o le okesene, o le mea ai, e mana o mia e lo fatu. So whaingofie la na poloka ia la toto, whaingofie na mawaile heart attack. Le ngata i leo, ala toto uma i lo tino. So sa lai whaatope ai loa la, ia me mawhaina whaina i mai suka. Ona o le iei whaapoponga. Ona o le iei le sikaleti ma le awamalosi.
o cholesterol le maua mai le ava malosi. So yes, e te le lava le a whaina pe a whapea e te maisuka ai ai maisi mea na e mawhai ona whaatope ai le a whaina o isto tonga. Whainga au whakasi ai e ongo a fia ki le ai le soifua tangata ia e ono a fia le maisuka ma. Ia, tā ua tele nei vaenga ia Dr. Isi vaenga tā ua nei o lewa e sau no ia ina ia manino per whaafonga si o tātou atu no nei fui tai au. O le a se whautuanga mā losi nei taimi. Ka amaka mai e tupulanga. Ka kere i walanga e se ia ngai vaenga e se division ia e kaki kalangoi. E se le au matu tua o le o ta o to ngase le mai mauti nol fa mtalanga fa maunia na vai tele nai matu o ta o to le ngase suka. Ai se la tupulanga ia malosi. Ala ya afia. E amata mai la se whautuanga i lalo i tupulanga nei. Ia se fa solo mai la matu o malenga fa alo ala. Tai, ia, o te iloa o le lumana i mo sa mo o tato tupulanga. A maua se tupulanga e malolosi ma le ini a whaina o lato soifo malolo ina. O le malosi whaina o tato atunu, so e sa le lau sau noanga e anga i stata noanga i tupulanga. O lau whautuanga mo o tau, a whai o lai malosi o le teimi nei e tuma wai ma e whaitete i tūlanga i o umona folfola atu. Tau si lau mea tau sami. Te mi nei e le langona e oe se wha le tonu. Ai tali tonu mai e ono tuai ono o mai, ai o mai lava. Pe ai le wha tete. So, sikaleti, o le awa malosi, o le mea tau sami. O mea umai e le anga i tonu o lau tino. O lau filfilinga e alai o na whai. So, e tu i lau mai tau watu. O le filfilinga lava al tangata. E filifili oe. Pete mana o i lo tolu se fulu lai te malosi. Ma o le filfilinga lava o e te saunga le muai. So o le lui tawana mo talava o uma mtupulanga uma. Po e maua le suka pele ai il teimi nei. Tau silau mea tau sami. Whaile wha malosi tino. Awane e tino puta. Ma tau mawhai e tipile ta paa po le awa malosi. Ma le awa malosi pe a whai o tangofia nei taimi. Ai fa fela o maku le uka o ko ngai maku o la se fautuanga ta ua mai lau sunga te mai tai fai ang fo mai tau si lau lo suka e ala le lo nga i pe i lau fo mai tai masina pe tai lua vai aso pe fa pe o nai ma walunga tau si lau me tau sami tau si au fuala au fai se fa malo stino pe fa yo lo o malo si o termine fa tino a ia i lalo uma o le taitainga a lau fo mai. Ia, ina ia whaatino uma nei mea uma i lisanga le mumo oe. E fua i lo malosi, o lo o iai. E mawhai e leo o na tau fiofi, o fuala au ma mea uma nei. Tau fiofi ai leo o oe. I afianga tūnga, ma afianga whaingata e ma fua mai mai suka. Okay. Ia, ona o le taimi o le tāpō kalame, ai esele tā ua te le whaafonga lea tūno, ma sisina mai. Ia le wholesanga manino o le tamaitai fō mai. E tele ni taimi, mau kei loa, e fia mo o mia pia i le whaafonga lea tūno, ia lo fina ngalo. Ina ia tapena i pia lea tūno, ia matawhatafa i whautuanga whaafo mai, nei au ngai a fia kele le soifua le suka. Ai, amo ia sau noanga muli o la sisi vai ngai te fia sau no, ai le whaamai, ina le po kalame o le nitai au. Au te iloa e whai u se manatu whaapea. Po le alawa a whianga o le tino o lo o iai, ma a whianga o na mwhai o no o mai. O lo ia i tātou lava le mawhai, o lo ia i tātou le filifilinga e whai. Ina ia tātou maua pere soifua mālolo ina. A o tua atu o me tau te mawhai, o le atua e na te whātau no uina, lo mālosi. O le atua o lo o iai, lo tātou manuia. So i mea uma nei la lima taitaina o mai tātou il fina ngalo le atua ia maua pea o tātou tangata le taitainga mai lo nangang paia ina i mawhai o na whailau filfilinga le lei mo lou lumanai ma lumanai o sio ainga whafo ilvi ingai le atua. Ia, whai ia lo leo e whai mafonga le tātou pōkalame ma o tōu mātua ma le whaafonga mai le tunu e whaafitai ele tamaitai fō mai. E ona o le nei ama no auro o tātou maua le nei tai au i lunga o le tātou pōkalame o Maleifua Mai. Whaafitai tele a Dr. Maleifua Noa,
ia na foi tele le pisio foi vai le ao ina wala fa na wala tu vai tono tatu ang fa fo mai ia ai mulia to matu fa ma nga yo to faiva so fita nga lu ai ia fa tasi foi le tu el fe nga ye foi ia mal tele o nga lu nga fa fo mai yo lo e fe nga yo wa tele o pulo e se foi pulo fa ia ia me foi yo tu te fa fo mai ia te fe nga i male tu no ia so ma matu talo ia mo wal to mo foi file mo ia fa tele ina pe foi le tu so i fu ma le tamai ma lo ina foi il ma fo fau ia wale fe nga i male tu no ia tai mo leva no la songa mo pola ia Samoa ia male silsila mal fa fonga mai le nei vai ngal tatu por kalame o Maleifua Mai ia le pe ona e fa fonga mai ai ia e le fina ngalo le o ta auto i lumo le por kalame malau fa fonga ta puai ia il ta u fa tuanga fa fo mai au mai se tasi foi ia o ta mai tai wo loa lan tau tuai tono tatu mtanga luenga so fo malolo ina ia la tatu fa mai mal tau tu fa fo mai ia le fo wa ile sona puro ia o fa ia onga ile vaenga o tatu a onga fa fo mai tono mtotua ia long fa nau ia mai manatu e ke fia fa longo mai pe mai fa fonga mai pe o fio mai a tina male au finga luenga foi fa fo mai ia va chulo lato finga lo wal fa tuaina ma malo si o tatu o no a ton ia o le fai unga ina tatu por kalame nei taiau tuli tau mai le aso taiau le temi level nei le evil sunga jas ia le va tuai fa popongo lungo tatu por kalame nei o le Maleifua Mai ia fa la ulo ia o nanga ma tau tu lo fe ngai malau university o Samoa e manuel tele o to fai vai fa tasi mai o le tua ile nei aso so i fua